Helen photographer min thang ta ahin ana to na kita ta jingle ato khompi ngailu ta golang ahin ahi phat phatike cha a zui jingle nile cha a kitup ta golang ahin ahi photographer ahi wangin golang mel hoi ahi zin photoshoot a hung le achi zina a model hon adai thaile ji uvin abangin limekla api jiwin ahi Helen anewa pa na aloi ngai ta sen nu to kingai a kilung sit jing ahi zin kita ta in model nunga melhoi tam ta in dai le jong lew aman angai pen le alung sit pin sen nu adin kita ta in apangin ahi in langa gale tul si a dai banga na ato thai ta lau si a delhi a hunga hitia photographer hi hinna lampia sumhol na thailia freelancer na to abol hi adong manu sen nu jong Delhi University a lekha sim a hi zin ama to zong akingai na ho na ki het hil na na lautin sen nu te in koma in akila in hi sen nu le Helen khom han ji ting Helen kul hong ji in ka kom le adong pa Helen mi to akyaw azazin sen nu in nup mo asal he aze na hi Helen photographer ahis in atamzo in production team le model hon gari a hung la jivin ahile sen nu in amozi ting kama sai do lawen nup mo asal he azin ahin gu thimin sen nu akisung la le azin adong mo pa Helen hin anju khat le model ho khat hin dai cha khadem tin nup mo asal he in aha gyal kum ting gu thimin akisun lal in ali su zina ahi Helen zong sen nu lungnup mo hezin ado azile ima cha hipui thildang ka gel hi ima nu mo kasa pui ati zina hi Helen mi ta ta golang ahin amat ana to na a abui le aziwangin adong manu sen nu din phat apizingin chule model hoito chule model hoto lim akila ana tampi hozong anjo khale sen nu lung khang khanti ati zin lim phachom pi jong adili zin hi nikhat Helen in sen nu guthima analisu amun ado kille sen nu in kamina bu hal chang hi atin alep do kedina hi nikhat sen nu in Helen ai nova ahung pa a washroom a agachi penin gu thimin Helen phone ahongin avatle adong ma pa Helen le nunga model holim akila anaw tampi amukedina hi ahile alunga age kicha cho ataal limho akila akompi amu pharin akitim zo pun amitli in ahindon but bezna hile Helen ahung pot ting pharin amitli akithi in ko hello bangin awm kinin ahi hitizun gu thimin sen nu in Helen alung sit na cho anjo khalle amani ki ka akhet hil na hum khadem ti in kichapum le lungnup mo ta in omjing ahi isun Helen in phone akila in shooting ading in akiku in akiku chaizin sen nu aluchang acho min nupte in anum ta o ke ngai le kha ha simin lang ne song lal ji hi o atin hil sen nu jang mai ngo hiu in nge nang jong nupte in chi in atin hi chun ahung kila lhon ta na hi phat achal chal in hile Helen le sen nu khupi khada ahi kyu lhon hilowin in zong ke nai thawa cheng a hilon ji chun walking a chitin akitim ji lhon ta na hi azing jing ka mata jingka da blai ta in working a chitin ahung po lhonin lampi jun all in ahung hlai lhon na hile lamlin lai highway pam mun ong zep lai a hin phal hon na hile amasang lhon gam thadiu hiu kana pasar khat sung khat ko ma ku na thasita a chu amul hon na hi amanian zong ahung hlai lhon in ahin nai lut hon na hile mi khat pasar khat kapin na umin hi chun Helen in loipa namin ipi lungnuk mona na hitam atin a hile pasar pa chu ahung ki hejin kemin gigin a hi in izlai mun hi kadong manu ahin ko beina mun a hi athi zokal kumpha pi achitan
ka ngai zin tu ni chanin kamil thei pui atin thlasita ile mai su ngoi divin a hin don ma hi ichun helin in a hu pingalin a hele loi pa ki ken na dong manu su ipiti thidan ham atu sim na hin sei pi thei dem atin a hele gi ken in hingi na sei pi ngi atin ichun abon un lampa ma chun atau uvin a hele gi ken in atu sim hlon chu a hin sei ta na hi kile ka ngai pin ngai nu ka newa pat ki he a kumsagi walzen ki ngai hlon tan ke zong company a na ka tongin business adia lin ta mo pu na kana a hitan a hi kana to na a ka boi ji ji a hin iti chun ka kum le kaloi hoto restaurant lunch a hi lo le party a ka chi jivin iti chun atam zo tawangin hin khu kamang uven a hi ka ngai pin ka dong manu ngai nu zung ka team zin a hi le aman na changin chi in atin hin la ke kanum si pon anup lo wanga itia chu ka pui a atam zo a party a ka pui ji a hi party a ke atam zo in te bala ka taw man si pon kaloi ka pai ho kol la pai ho to ka dingun ka ki ho jivin ngai nu te bala a taw zin a pau pe pon ka kum kom le achanga te bala a taw na jang om zin a hi ane wa pat restaurant ho a chi kha be lo a hi in chopstick mandan le mil a hin khu mandan a san no ho ana seizin kanung a hin zu num lo no ho a seizin a hin la kin imacha kana gya sang pu na hi thinglanga gan thei ta a hin khu aman sanga ke ko ma nom ta a dia ka ko wa dilia au te ko ma au ma hetia chu kitchen ka a dia ka gela a hi thel malam hin ko thil tam pi ngai to a kum khat kum ni ka a ngai nu to kitchen ding lum gel ka nei lai ta hi ni khat hi to ai tau naw ko ma hi kaloi ho to picnic ti ting dan in ki hui la a nup ta a phat cham khat man khom ding in ka gong u na hi ichni chun gu thima ngai nu propose bolding tia guitar a hin chule music le la ho kaloi ho to ka gong u vin ngai nu surprise bolding ka gu ro a hi ke ho zong camping pam lang hi wa itia gu thima kaloi ngai chang to ka ke ho lim wa plan ka sim lai ovin gari break ahung ki kham gin le ni pen gin ka za ovin ke ho zong ka hlan ka ni thu wa ka vat ule ka ngai pen le ka lung se pen ngai nu garin na tang kha na hi ke zong apen to adal ka thu na hi le ka lung amang zel da na hi itia ko om jong lai chun ngai nu in jingka a atu se chu ahung ki langin ugin thing ta a nei lung se hinam atin ke zong hingi tu ni le kalung se na namu che thing a hi katin a hi le ama jong ipi hi ong tu ni pi khel khela atin atia ahin sei chu kalunga ahung ki langin hi athing ta in ama in a het ding chu ka dai nai pu in ama ko ma tu ni le ka het sa ding na hi tin kana kinep sa in ka sai do ma singin thil ho hi tin au min a hi izi achu kaloi ho to kalunggel ho kapat thaina diwa ka gi ka ki ho tu a hi kom na wa pana kaloi na mai hon mi to ki ho ingi atya po ra hi ativin om dan chu a boring zi a hitia all a achi su le lampia gari hatta hung lai chun ata kha dan hi amun kalhun in kavat le ti san ngen a hitan alu chang a kita kha zi in alu chang ti san ngan a hin a hai tapon ki zong kallo a ka pe na ka ka wa ngin a phachom tapon a hi ati chun kang chalin hospital lam ka puvin a hi le hospital kalhun masungovin a beitan hi hichun sennu in handkerchief lan gigin chu apin hi gigin lisu pumin akoma diary chu alan elin koma lin ke to businessman ka hia sumlapa an lupsa ta ka omwangin ka ngai pin kalung se pin ngai nu in sumle pai sanga ei ngai lu tale ei na lung se na ho ije dai dia ije diary hi anasundo ina hi ichi diary ka musile ama ka gel do in kalung se jingin iji chun
Ichi diary hinangin Koiman nang Ngainu in ay lungset na Thusim ho hi miti hin het sa te in o atin apita na hi. Kin kan het lawa nga ama ku tima anathom haule a kay to phatam pi nei khom ding anadai le dan a hin kay kaboi jing si a phat nei pi khapoi ti chang jong sei lawa gu thima lungnat na le lungyal na na ananai dan a hi lungyal sei na ding hello le kay ngai zia ki gyal na a ko helova a ki gyal jing lai a gari in anasu ka ahin sumle pai izat kanai wangin ahin ko kan hu do man pun kasum ho zo se jang imacha a pan na umlo a hitai atin thasita in alisu in a hele helinin akwajin thase in loipa pathin thilgo na hitan gyal datan ngainu jong lungmungin tin pathina koma nomsa a hitai achi sa ko kit theiding hele koiham tunia athasi a kapding halhe jong le lungmung in lang makhuding geltan ngainu jong hasita ponti kin atin ahim gigin thasai chu angai jing laizin sen nu jong ki tim zo lovin ahung kapla in ama hin khu to ki gela ahile helen to phat phatia anei be lo agyal le ama hin khu jong hitabanga guwa ha sata a hin khu aman chu apuna in ahung kap to in kinga thailawa aka pha in helen in jong gigin adalan sen nu chu akozin kaphi in sen e jong noi pa sima pat nang dia phat kana pi kha pe lodan la he thi min a hi ven dunia pana ka phat man tap pin nang to kan lai khom ding a hi atin hi nei ngai da min to pan nang ki pana ei ki pana hiding chule nanup lo na a ka chi lo ding a hi chule nalung thima na pu nat sangin nei sei pi zon atin a hi le sen nu ki pa le hlasi thon akamin agi koi cha khel hon na hi hichun anung lang hon ga anung gi anda phang le nunga amel hoi ta khat ku le suna ki van ahungin gigin amu chun ahung hlezalin sir hilaya ipina na bolham kalungi ma muntin ka hin hol na hitai atin akai in gari ataw sa in all ta in achi lon ta na hi hichun sen nu in helin en ki po sa in lam ahung ki le lon ta na hile sen nu ki pa nan adimin ai imulhan a hele helin in chan en lung ke in dunia hecha thasima engai wa pana isai no chu na to na sumhol ho hi thupi the jing jong le ki ngai lut pin ilung sit pin to phat man khom lawa in sung hi han na engai lut na ilung sit jong le phat man khom the lo le sum la pai tampi ho hi mo se hi a ni ho khat le sum la pai jin ti pa na a cho thai lo ni khu lung zi ho hi isi na inai bep ti o hi ji chun sumla pai athupi nai nei le go athupi nai ni jong le hi chu ho zo se ho khal in ngai lut na ilung sip na o a hi lo le he thiam na ho hi ai pang luwa sum hi ngai lut lo dingin ikati mun ve hi